Wakwa benenso Edo Badwam TV Badwam health tips. Na watchi mu nkomo maternal depression. Eno obone tofa de amaye. Ene yenhwe de edebe. Na fasedama endpoint uhia na bia abowura mu kwhwe wapomuden mu nsam. Etichu wo scan na ma mema ni free no. Fa papa ko wa be ma nso ko machine no wanyini ache. Komiemie mu se bibia ye kama. E ma no so infection haye pa. One hwe treat ne bedu penny fie so ore pa wono na the problem aba o se bra no check him free the number was screen as a friend na enene nkomo aside no friend any day any time this are na midnight e hode wa kra wada nti in the stebe o ka se friend no anche se wo be abuse course friend bra wo hu se uhia no obeti mini aba mata ale ono ana na otwi ye ne nkomo afa maternal depression ho e wada braka polyclinic oba na so emu akwaba that's it said you know aka ye ne de ne say sankomo we de ehia fu e say ye part 2 kraka ho nti de na causes maternal depression no ye ka causes na essence akoye emma na affect wo mu ti edigina nneoma miensa so titru e 3 main causes edikan ye say hereditary and genetics na che say bia ebusia na ofri mu no ebia na obi enya saa oha ne pe yemfa nsa ne maame ana ne nana bi na ye de awo no nti ye beka se kakra wo moja ne mu nti bibi kakra bi konyane ne pe na atrigger na apija ne ho eno no etimi de ba ebia mo nso ye wo physical changes ye hwe ye fanyi nsan a ashase ne bibia we yam ye flat bibia ye kama ekwe ni mu no afi na nneoma esesa we say wutimi twi wo pons e ma ne da so kama afi na wenim aye bibi bi what sense kra na obofun obi kra pese ofi ebi nso ho a ohwe se de nka o hyehye ne faith na se nyinsan nti ne yem aye kese obehye atare kese etimi e de sa oha no odwendwen ho ebi so ho ohwe se de nenim ye smooth afi prekope ena yes ye kro ade cha yes ye yam ade cha yes say pimples ohwe na kokohwe nenim just ohwe ne tibia free suru kosi fom na said ye nsesan ba na otime dwendwen ho etime de depression e brain no esanse impem bebre ne ya especially first time mothers ya na just Adom nyawe ya na ye nsusu say sa na ebeba no nti sa sana eba ni pedue no free wutri so kosi wonanse no etimetiete na ama otimi enya depression no kre ebi nso ye free bibi emotional issues emotional issues be to say ye ema ye hypertension pa nti nkanye nsan yi ba ye hwehwe crossroom ko bi efri ye partners ho se nipa no wenya ne sa otimi dwendwen ho enya depression ana se bia me ntwa no experience am dey famu se bia uhu ya basabasa ebia bibi koso nka uhia se do nipa ni ntimenje ukuru ntimenje ya funo no de but nka on show okay anya crofa ne nsa fifa we chi kakra bi onfa onso so wa funo kakra na we hu so mekuno dream ho obi o hana wenya ne sa ehu eya otimi hya ne so ema ne ye depressed ebi nso wa ebi a nyinsen ne mu no na nam so na nedwuma ahwere no okay ebi a na ne msi kasama kwaye basa ana ebi a atete a ofemu no ema ne ntimi ngina ne workload ano wo edwuma etimi edesa problems no eba ena if we be psychosocial support enka ye nyem ya ye de busuan mu de wo hwe say obia be ma attention kakra wo pensu a efia wa kwasa ma me pewe adwade abre wa hu say eno ne ma wenije but sa wenya ne sa na ehu ya wa ehu atete to mission so I say obi eja ne life ama bi sa me adwuma ne so nyama we nyama ya mo che beto aso enkomo we ye de pa se trimu de pa but ebeye nti enne no wo hwe ihye no so safe na wo be ware a kai hu se onye slim say ya ati say ofu no enya flat say ya ti fe no show ti se be ya wunya maternal depression he say no so e condition nim say ye koye ni mo no wan hwe na ba so no ye ntwiti anya ebi a baby ebe kono na anya sempa fasedama endpoint na daroma na yede abewramu adabraka polyclinic no midin de afia amankwa atamaklumeda se omre no wadaje ochena nyame ya Adom na ye wonkwa asa kan ye ho ebeto